Dobro mi došli, prijatelji. Ja sam Miroslav i danas ćemo da pravimo kolač sa karamelom i orasima. Za testo treba će vam 120 ml ulja, 140 g šećera, 200 g brašna, 250 ml pavlake, 1,5 kašičica praška za pecivo i pola kašičice sode bikarbone, 2 jaja i 60 ml mleka. U veliku posudu dodajte 2 jaja, gustu pavlaku, ulje, mleko, i sve to dobro umešajte sa mikserom. Dodajte šećer i opet umešajte malo mikserom. Prosejte brašno, prašak za pecivo i sodu bikarbonu. Ako vam ostanu sitne grudice, slobodno ih bacite. Kada sve to sjedinite, nastavite da mešate mikserom dok ne dobijete glatku smesu. Evo ovako to treba da izgleda. Sada ostavite testo na stranu i počnite da pravite preliv. Za preliv će vam trebati 200 g oraha, 120 g putera, 100 g smeđeg šećera, kašičica soli, 60 ml meda ili 5 kašika. Počnite tako što ćete sitno isackati orahe, zagrejte tiganj i dodajte puter i sačekajte da se istopi. Kada se puter istopi, dodajte smeđi šećer, so i med. A zatim kuvajte mešajući dok smesa ne počne da ključa. Dodajte orahe i sve to dobro promešajte. Ja koristim pleh od 26 cm, a vi možete koristiti bilo koji, samo da bude slične veličine. Pre nego što sipate preliv, obložite pleh papirom za pečenje. Nakon što je preliv gotov, prebacite ga u pleh za pečenje, onda valjačom rasporedite preliv jednako do ivica. Sada dodajte testo prelivo u plehu i pažljivo ga ravnomerno rasporedite.
Zagrejte renu na 180 i pecite 40 do 45 minuta. Kada je pečenje gotovo, izvadite tortu iz rene i ostavite da se hladi 10 do 15 minuta. Proverite da li je torta pečena tako što ćete zabosti nož u sredinu. Ako nož izađe čist, torta je gotova. Ako nije, vratite je u renu još malo vremena. Nakon hlađenja, stavite tanjir za serviranje preko pleha, preokrenite tortu na tanjir i pažljivo podignite pleh. Kolač sa karamelom i orasima izgleda neverovatno. Prava poslastica. Uživajte. Nadam se da ste uživali u kuvanju sa mnom. Kliknite na like, a ako ste novi na ovom kanalu, kliknite subscribe. A što ste gledali, pa da se vidimo sljedeći put. Prijatno.